biyag wenno patay. Dinapalabas napan ni Rosana ijay simbunan ket kinasarita na ti Hepe ijay may papan kini Solomon. Nagkarimat ti Hepe nga aramidan na ti amin akabaalan na tapno matulungan na daytoy. Nagsubli ni Rosana ijay bugalyon ket napan iti pagbaludan tapno kasarita na ni Solomon. Ita gagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Biyag wenno patay. Agsagana ka, Rosana. Iti ka nito amakarwarak ditoy. Patayin ka. Akas iti panang bilin mo iti dayti maskay. Amang patay iti ikit ko. Kanti anak na. Akas iti panang patay mo iti inak. Pinatay mo iti basement ti mansyon mo. Aniya. Agraman dagiti balod mo a pinatpatay mo, Solomon. Song batam amin dagita. Amin a kinatakas mo. Nang runa, pinaramid mo iti anak ko ni Michael. Michael. Anak ko ni Michael, a pinagbalin mo a balod. Aniya. Kapsat na ni Roldan, a pinagbalin mo mutlang a balod mo. Sipot pa'y, naranggas ka. Dakas ka! Kaya't mo nga ipapatay dagiti ka ipaspas ngay ko asingin. Day tatiga po na nga inya dayo idanin na nabokan. Naya dayo da kanyag, gapukan ka. Amin dagiti kinadakas mo, Solomon. Sung batam iti pangukuman. Sige, o katawa ka. Ngam kita no anya ti maaramidan ti kwartam. Irwardak ditoy! Irwardak ditoy! Ikang kayo iti dakkel agatad. Basta irwardak ditoy. Da kayo a pulis nga awan serbina. Irwardak ditoy! Sumartong ka titon. Di ka natagari. Irwardak ditoy! Ha! Makarwarak la ditoy. Talagang agsumbat kayo! Saan ka na makarwar dita? Uray manupay nga abogado ti pagpatulungam. Irwardak ditoy! Salbag kayo amin! Doray! Mapantay tayo di simbonan. Intaalaan dagiti uniforms ti karate. Ha? Ko? Anda nga tayo dyan ni Rosana? Mapantay di simbonan, Doray! Ko? Saan pa yung ito? Kaanon tupay ngay? Impakamok ngaminan kadagiti estudyante day taabanag. Kat magagaran dalauna yan. Ala, unman langan. Sige, mapantang inton bigat. O sige. Inakon maturog ha? Tapno masapak nga agriing inton bigat? Sige. Saan ka pa yung maturog? Saan pa eh? O sige, panawan ka pa yung nga ti paraangan. Umuna ako na maturog. Roldan, kayat ko ti sumarong kar iti daklan. Day tama ti pampanunutat, Michael. No kasta, agbiyahe tayo ton bigat. Sige, ipakadata ka ni Papa. O sige, kailiw ko mo ni daklan. Agpakadata nga rudan ka ni Papa. Papa, si Pudrimwar da Michael kan Roldan. Saan kan amatagtagari? Itay pa'y ngagpanpanunot ka. Iha. Di ka di mapan EJ department store? Saanan iha? Imawag ak ita ijay.
Makaamupay lang jay taltal kakatao. Papa, anya ti pampanunutam. Awan. Amangan matno anya daytan. Awan ko nakmat. Ni ka di Mama Rosana ti pampanunutam. Kaano nga ta ti panagsubli na? Agsubli pa nga ta, Papa? Wan iha. Agsubli. Apay kit dinasaan. Papa, saan kayo kadi amabalin nga agsinubyan? Ho. Nagsinubyan kayo. Awan parikot kanyak, Papa. Total, nasaya at atao ni Mama Rosana. Iso akayat ko nga agsinubyan kayo. Kumusta ka, Napok? Nasaya at Master. Naragsakak ang makakita ka na kayo. Kasta kami mat, Apo. Sika, kumusta kan? Nasaya at Lola Dalen. Imay kami ka ni Doray. Taumay ko alaan dagiti uniforms. Un, Apo. Or-orayag ti umay mo panangala. Nakasaganan. Agyamanak nung kasta, Lola. Ala, Fatima. Ing kayo mangisagana kini Lolam Adalen iti merienda tayo. Tulungam ni Lolam, tagbati kami kini Doray. When, Master? O sige, umay kang arudahan, Apo. When, Lola? Doray, naamuan ka din ni Fatima, ani Ofelia ti inana. Saan po'y, Master? Kasta ka di. Sa bagay, saan mo'y tanalakaday taabanag? Nalabit asaan pa'y apanawan? Uwan, Master. Pimanaw ni Rosana. Nung diyak mo tinapanan na. Imay ka di dito eh. Wan, ngam saan ang nagbayag? Napan na kinasarita ti hepe ti simbonan. Kalpasan day ta, nagpabugal yon. Adda ijay bugal yun ito? Kastama timbaga na. Nasaya at matkitin nagsubli ijayan. Iti kasta, saan da nga agra na dito'y kin ni Fatima? Nagadugayan tinula ditoy. Namulaan ti entero nga aglawlaw ti kalapaw. Ni mama tinagmula. Ken ti kalapaw, pinaipatakder na. Gaputan na puuran ka no ti sigod a kalapaw ta. Kasta ka di? Imbaga naman ten kanyak no sa dino ti ayan ti tolbak. Tapno malukatan ta. O sige, ingka nga rod alayan ng titulbek. Tapnulo ka tanta tiri daw, Michael. Michael, nagpintas mo tanda ti unag ti kalapaw? Kat iji kusina, nagado ti makmakan. Nalabit adito iti imayan ni mama. Iti ipapanaw ni iji balay ni papa. Kat sa dino nga rodin ti ayan na. Dayta ti dita masungbatan. Malagip ko tinapalabas, Michael. Tibiyag tayo di. Kalpasan na pimusay ni Apong Bogan. Sobra rigat tayo di. Roldan, Kat gapo iti arapap ko ngagbalin na pulis. Sikati nagsakripisyo. Nagtrabaho ka para kanyak. Ngam gapo iti dayta. Naisagmak kamet. Nagbalin ka abalod ni Solomon. ket gapumat iti ayat mo ang makaurnong iti kwarta. Tapno adda aramatem amang sapol kanyak. Nakadandanon kay Jepasdek. Naimbaglangan, tanatiliwan ni Solomon. Nagpulon ni Solomon. Saan na nasaya at ti aramidem, senyorito? Dakas tinaramid mo. Dinakbagbagan nakasta bakit Bogan. Senyorito, no di ka agbaliw,
Si kanto tinakakaasi nga agikaro. Iso nga agbalbaliw kan. San! Sumardong ka! San! San! Nakay, Sulaman! Ang tagtagainap ka! Ni bakit bukan Tara ba? na itagtaga-inap ko. Dahil kasama tinitagtagainap mo ha. Agpukpukaw kayo tayo. Aniyati kayat asawen dayjay anay tagtaga-inap ko. Apa di mo garawan dahil takanam, lakay Solomon. Wah! Jak mangmangan itikas tamakan. Ijay mansyon ko. Agkakaimas tikang kanak. Mangan kakit din. Awan maramidan ti kwartam ita. No talaga matlang at kwartam. Sige, ipakitam. Sumardeng kan. Mangan kakit din. No di ka mangan. Motto yan takanam. Tasyakti mangan. Sayang, mate. Anya nga ta ti aramida. Kasla kayat kun nga ibagakin ni Fatima ti amin. Asi babalo dun ti amana. Di ko na ni Rosana. Ibagak latta ka no kin ni Fatima. Ngam amangan no anya ti aramidan na numaamon na. Ngam sige. Ibagak langan. Mapanak iti silid na. Karbangan na amamuan tinapasamak iti amana. Agbasbasa, Doray. Adto'y tigatas mo. Intimplahan ka. Ala! Kunakmat nga uray din akong itimtimplaan iti gatas. Taamok mat timang timpla iti no makagatas. Saan mat anarigat dahi tang aramidak? Agbasbasa ka pa ilang, Fatima. Di ka pa ilang maturog. Wen, sa anak pa yung makaturog. Awan ka di tinadamdamag mo may pamangkin ni papam. Apay aya? Sa bagay, saan tamat ngamin ama nagdangag iti radyo? Wano man nagbuya iti TV. Apay ngamin ni Papa, Doray. Kaya't mo ka di asarungkaran ni papam, ijay pagbaludan. Anya? Anya ti kunam, Doray? Ate mo, ni papam, adda ijay pagbaludan. Iti anya agapo ana ibalod. Apay, Doray! Hiliw dagi ti pulis. Gapot na dakas ti aramid na. Saan? Apay ngay, Doray! Apay ngay! Senyor Solomon, nadadalaw mo. O sino? Jak kayat ti sumango no asino man dayta. Alakit din, mapangan. Ngem pusasan ka pa'y. Narigatan. Amangan no agaramid ka iti dagas. Manayunan pa iti kasom. Umay ka. Umay ka. Kasaritam dagiti dua bisitam. O sino da? Doray kan Fatima kano. Aniya. Anya ti aramidan nyo ditoy. Apay nga da kayo ditoy. Papa! Apay! Apay, Papa! Fatima, iha. Anya ti makagapo anay balod kayo. Anya ti basol yo. Pakawanan nak, iha.
Pudno. Ado ti basol ko. Dakasak a tao, iha. Ado ti pinatpatay ko. Anya? Pakawanan na, iha. Ket bayad nak dito'y pagbaludan. Tay karok dagiti amin a basol ko. Saan? Saan ang mabalin, Papa? Irwar kayo dito pagbaludan. Iha. Diyak kaya't na may balod kayo. Doray. Si Kante makamuk ni Fatima. Boss, Di mo baybayaan, Fatima. sipod pa'y. Diyak binaybayan ni Fatima, boss. Agyam anak. Umasinag ka dito'y ayan ko, Doray. At naibagakkan ka. Boss, Ijay pasdak. Itisilin ko. Mapan ka, Ijay. Ado ti kwartak, Ijay. Alaam amin dag Ijay kat idulin mo. Ado da Ijay a kwarta. Idulin mo. Wano makamo kayon iti pagaramatan nyo. Bayan dakon dito'y pagbaludan. boss. Mapan ka Ijay, Doray. Ket alaam amin a kwarta nga dayjay. Uwan, boss. Fatima, iha. Agsingsingpat ka. Papa. Ti panangisurom iti karate. Ituloy mo lang. Uwan. When? Papa. Do ka sa pulong ti kwarta. Ibagam lang ka ni Doray. Papa. Doray. Mangayab ka iti abogado. Kaya't ko akasarita. Boss, Agtumpal kan. Kaya't ko ti agparamid iti testamento. uwan. Uwan, boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwana dinggen dagiti nabatbati langen apaset tinubela tayo ang napauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinabalabas. Saan ang nakaibtor ni Doray ket imbaga na kini Fatima ang nakabalod ni Papana. Sinarungkaran da nga rod daytoy iti pagbaludan. Nagsangsangit ni Fatima ket dinamag na no apay ang nakabalod ti amana. Imbagamot ni Solomon nga ado ti pinatpatay na a tao. Binilin na ni Fatima nga agsingsingpet. Ket binilin namat ni Doray nga agayab iti abogado. Ita gagayem adtuyen tituloy tinobela tayo ang napauluan. Biyag! Wenno patay! Agtumpal ka iti imbaga, Doray. Kaya't ko ti agparamid iti testamento. Uwan. Uwan, boss. Testamento. Papa. Boss, Uwan. Kaya't ko amay simpati amin. Nagruna pa ita. Tanda akon dito'y pagbaludan. boss. Iti kabita na panawen, Doray. Kaya't ko nga addan abogado. Uwan, boss. Papa. Iha.
Pakawanan na kuma. Pakawanan na, iha. Husto ni bakit bogan. No di kumapay adimngigakan ko na. Sa anak kumaanag banag akastoy. Isungarod day tantay ko nada. Nga dalat tayo ti odi ti panagbabawi. Kas kanya. Nakapatayak mo titi. Ngamita. Andak dito'y pagbaludan. Ngamkit di. Kabayatan ti kadak dito'y. Nakaamirisak. Agbababawi ak. Kati ko na ninanang ko. Iti importante. Nagkidawak iti pamakawan iti Diyos. Katagtultuloy iti panagbalbaliw ko. Nga iso matiraramida kita. Talaga, ang nagbalbaliw akon. Adulat ta dagiti aramidan dagiti balod ditoy akalukuan. Ngem lumikliklikak lang. Kasta ka di. Diyak kaya ti may ramraman. Isuasi ka, lakay Solomon. Agbalbaliw ka meten. Si kagayam ti Solomon nga agdintinamag iti intero abugal yon. Akabaknangan ken pagbutbut ngan dagiti amin a tao. Ngaman niya nga rod. Tibiyag ket kaslapilid nga agtultulid. Ado tinagbasulak. Kat Ma'am Amiris ko daytan. Apay, awan ka di tinang balbalakad kan ka ide? Adda. Day di bakit bogan. Ngamjak dimnag. Itala ana Amiris ko day di abalakad na kanyak. Itala amalagip ko dagiti balakad na idi. Oray siyak nga rod. Kanayon dak idi abalakadan ti inak. Ngam daking kang kano. Ngamita. Namiris ko. Apod no gaya mapakaisag makak ti kinadakas ko idi. Ngam tinas ken. Kat nagbalbaliw akon. Wan. Napod no ita ti panagbalbaliw ko. Isu asapay ko matakas takamet. Lakay Solomon. Aklo nagtiyan yaman abasol ko. No dito yan ti paggibusan ti biyag ko. Awan mabalin ko. Gapo taado ti agsaksakit tinakam na kanyak. Ha? Aklunak ti katukad ti basol ko. Doray, kasla jak kaya tagtuloy nga agadal. Jak matlaang mayulo. Saan akasta, Fatima? Ituloy mo. Nang runa kat agisursuro kan iti karate. Ngam Doray, jak kabailan. Kabaalam na ita. Kaya't kukumanga ilimad ti amin kan ka. Ngam saan mo't amabalin adi mo maamuan tinapasamak kin ni papam. Doray. Ngam iti pan nakisarita ni papam kadata. Maasyanak kan ko ano. Makarignaak iti asi. Makarignaak iti asi kin ni papam. Kan iti pa nagsarita na. Kasla nagbaliwan. Nagbaliwan. Wen Fatima. Kasla nagbalbaliwan ni papam. Nagbaliwan. Anya ti kayat mo asawan. Dakas ni papa. Ha? Ko. Kaya't ko asawan. Nabanaya din. Ti pa nagsarita na. Doray. Kan isumat lang tinagkunakan ko. Adakas ataw. Saan ka di?
saan adakas ti aramid na? Saan siguro mo't anay balon? No pa'y kasta? Mariknak ti panagbalbalyo na. Apay, Doray. Apay. Fatima, Apay, akas to'y ti mapaspasamak. Pinanawan naklangarudan ni mamak. Sakat na ibalod pa ni papak. Di ka sanuak ngayon. Nagsakit matan, Doray. ada aklat ta, Fatima. Saan ka baybayan? Kan adda ni Ophelia. Saan nakabaybayan? Dagiti gagayim mo, Davina kan Layla. Astamatan, daruldan kan Michael. Doray. Nagbasol ni Papam, Fatima. Isuanas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Kan tinapatag, ang bababawin. Oh, adatan dito'y sangot ti pagadalan nyo. Umay kan, taitulod ka iji classroom mo. Doray, Intern lunch break yo. Saan ka ang maibalunan ha? Taadasi ka so kita. Inak agsapul itinalaing nga abogado. sige. Doray, Davina kan Layla ti kaduam intern lunch. sige. Doray. Naibalod gayam ni Papam, Fatima. Dakas gayam matao ni Papam. Nangag ko iti radyo. Wen. Aklon. Dakas ni papak. Isungarod nga daitan iji pagbaludan. Tadakas ti aramid na. Ngam agbababawin. Oo, awanan serbi ti panagbabawi na. Tanakabalo din. Nopay kasta. Ikarkaro ng tibasol na. Killer gayam ni Papam. Anya. Amang ano'y malakamat kinkwa na, ha? Anya. Isumot lagayam managdakas ti ugalim, Fatima. Taimala ka iti amam. Huston! Nagsasao ka! Kaslamayat ti ugalim ah! Apay! Mayat ka di ti ugalim, Rudy? Saan ka di adrag adik ka? Ha? Sana bale. Ta saan a killer akaskin ni Papam. Saan ko abasol ti basol ni papak? Oh, imala ka kitikin kwa na, ha? Di ta kayo manlaangan. Siyak ti pagdasalan ti aramid ni papa. Uy, uyawan dagiti kaadalak. Apay, Fatima. Anya ti parikot. Uy, uyawan dagiti kaadalak. Vina? Layla? Dakas ka no ti amak. Kat iso ti malaag. Nadamag mi ti may papankin ni Papam, Fatima. Amin tayo a tao, katagbasol. Da kayo. Uyawan kadimat. Iba indag ka di agayam yo. Saan, Fatima? Adda kami lagtakin ni Vina. Saan kami ang nagbaliw? Pudno ko na ni Layla. Katagi siya amangoy uyaw kan ka. Bayam laang ida. Saan mo matabasol ti basol ni Papam? Nakalidlidayak. Sige, isangit mo laang Fatima. Iti kasta, mabang-aran ka. Tuhan, adda kami kinivina apang isangitam iti sakit tinakam mo. Wano kinaliday mo.
nakapanangon ni attorney, boss. Imbagak amin kan kuana. Dagiti kayat ko ang mapasamak iti kinabaknang ko. Ken sanikuak. Isunti makam mo. Boss, Saan mo pampanawan ni Fatima? Doray. uwan boss. Amok. Dero sana tinang raot kanyak ijipasdek. Kakadua na dagiti pulis anang tiliw kanyak. Boss, Isungay di main iti pagbaludan. Impang tak tibiyag na. Nga iti ka nito ang makarwarak dito'y pagbaludan. Patayak. Huh? Saan? Jak aramiden dayta. Gaputa bayat ti kadak dito'y pagbaludan. Nakamamiris akon. Ken kanayon ko itan, amalagip ti pamagbagaday ti bakat bogan. Boss, Isuanuan niya man ti dusak ditoy. Aklonag. Addan samet tao di taunag. Agtuktukak man. Adamot silaw iti unag. Ha? Michael? Mama? Ada kayo dito'y daklan? Uwan, Mama. Umay kayo. Sumbrag kayo dito'y kalapaw tayo. Wan anak, nasaya at matanda kayo. O sige, mangan kayo latta dito sangpat ko amakan. Gimatang akon tapno sa anak ko man ngagluto. Mama, agsarsarita kami tay ka ni Michael. May papaniti istorya day di apong bogan. Di mi impagarup ada kami gayam ti singin iti istoryana. Isumot lagayam at Tony kan Rosana tinagan dagiti bida iti istoryana, Mama. Bilibak nga rod kini Roldan, Mama. Malagip na pailang tinagan dagiti bida. Gaputa interesado ak idi iti istorya. Katsi ka, dandan idi mo kayat adanggan. Pilpilitan na kaday di apong bogan na dumngag. Takunana, importante ka no ti istoryana, iti biyagta. Ket pudno gayam. Babaan day ta nga istorya. Nasarakak ni Michael. Naamuak nga isugayam tinabayagan na sapsapulak. Naimbagmat tayin istorya day ta idi ni apong bogan. Saan nga min amabalin nga ibagana ti kinapudno may papan iti kinatawyo. Gaputa dadakkel ang makagapo. Ha? Ngam, tinaskan ita. Nasarakan kayon. Katagdadan nata yon. Sayang. No adda pay lang ko man ni apong bogan. Nalabit. Naragsak met. Malagip ko ti kunan ni apong bogan idi. Ano agsarak to man dagiti singin, ken dagiti dadakkel da. Addan to kanumot ijay. Ket maragsakan to kano. Anya? Uwan, Mama. Kasta ti kuna day di apong bogan. Dakla pagyamanan tayo. Gaputa nasayaat ni nanabokan. Nasayaat ti panagpuspuso na. No di gapukan pa na. Talabit, natay kayo kuman. Mama. Adda ko madamag kada kayo. Gaputa saan pa nalawag ti amin kanyak. Anya dayta, Michael. Idi imbagak asak timang patay kini Solomon. Imbagam asikalangan timang ramid. Nga ipaima kun kan kaday ta abanag. Ket madlaw ko. Ken mariknak idi. Ana sakit launay tinakam mo kan ko ana. Adda ka di pa kainaigan na itinapalabas. Huh. Mama. Kwa anak. Awan. No natiliw man ni Solomon.
Gapo day ta iti dakas nga inaramid na kan ka. Kan kada kayo amin ang nagbalin a balod na. Agraman dagiti pinatpatay na kakadwayo a balot. Mama, Ala, libatan yun day tabanag. Sige, ituloy tayong timangan. Tamaturog tayong tumatan. Gapo ta talaga na bambanugag. sige, Mama. Yeah! Oops! Yeah! Oops! Yeah! Oops! Yeah! Oops! Uy, nalaing ka gaya man, Roldan. Insuro nak ni Dante. Amin ang nasursuro na kan ka. Insuro na kanyak. Tako na. No ka matay iti pasdat. Amok to asalak ni Banti Bagik. Ha? Nasayat at tao ni Dante. Agraman ni Mang Ansot. Isudat ti Mang isaksakit kanyak iti pasdat. Pudno day tayo. Anya ti araramidan nyo? Agsansanay kami, Mama. Sige man, buyaan da kami man kini Roldan. Kitaan nyo no asino tinalalaing. O sige, agbuya. Aklo nagmatanakap kapuyak, Michael. Sipod ubing ta. Nalalaing kalata iti laban. Kan napigpig sa kang masyak. Amin akalaban ta idi. Sikat ti sumangsango kadakwada. Apay, di mo ka di kaya't alumain ka? Isuro da ka kini Mama. Apay, amo ka din ni Mama ti kumugtar? Una. O sige, agisparing kayo, taagbuyaak. Ngam niya, kontrolin nyo lang. Awan ko mati madangran. Hoy! Talaga ang nagado ti kwarta dito'y silid ni Boss Solomon. Dito'y pasdak na. Oh, nagado oh. Dagito'y kaditi na pastrak na dito'y pasdak na. Babaan iti panangaramat na kadagiti balod na. Oh, nagado talaga. Alaak amin ang kwarta dito'y. Kat ikabil ko iti bag. Idulin ko. Kat jak kisayan. Nirusanan to ti makamo. No anya ti pangusaran na iti daytoy ado a kwarta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na denggan, ti pitulangan na paset, tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon kan musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!